Plashibon yo pigi perlok ki bape yo PK 28 production hakani ke chanme ngidon mat ngimenta iba care iba de iwe na ki nong kamai local taxi po bes chantia ku plashibon ba care te ngi kwa ban ke li pi kumne ka e ka pelong yo pi ban ong yi tu kenten ki ba pen pi pen mi ha po YouTube channel ba pi ong lo dau pra om rem hakani ke MP election ar char pe usau và pin chạ ngan khát ar kenta hang tây ha police point join Kebenaran ngai ku beli ya Unu Channel jong PK28 production namar bala interview yang am tagas ni hakane yang ngani thu ipi syapang kawai ketu ba kuli yang syapang namar darja baremupra ngan chat ngan barok cikata kejing im jonga mangalaya thep igibot hendai ngam siam kum kane ke parti ke bakhut bat ke bakolar ban penduk ya gitu ki bamsap nga perkhat bunsin ya kani haswa bangalit sakani ke parti hot menswa ngalit nak ke kongres cakat UDP pat NPP ketubi national ketubi national congress party hendai hadin pat ndalami kani ke parti ke PP ngasiam maka de ko parti barak khot jongga is kasih hil bagi sengat tenat ya kene ke parti jongga PPP nak kata kadau yala de hing perkhat marway ha engan jit ke parti ndang alat siam ke parti ke PPP ndeng ngasam yahap pada kata kadau mengakular ngom ngan kersan met bat mensin bat ngan lek kan bas na benta kilo kijor bat peradai barjongi ngise thu ba uba arden ucak sitom ucak cingit nak benta jonggi kun kejongi bun ki kunjongi ki bawat kam hande kimi yo na kata kadau ngaru ngaman si kum udai bar jongga kajawai region pitip ngide kajawai region kum kajantia na kata kadau hande jangai simet mendon bakon borenga hande nga ong bet ngong la dia barem pra ngakula pengansat ngan ka waipat ka jingkular bapil kular mo bapi ong la dau pra job ka sauterik haka santarik ngan kit barok ki passenger ki badon po chmai region ka bapelong ya pi bapin kular nani bapin clay ya gitu ki kenten sen mangala ek parti ngai duduk dono sen mangala kular ya kata kumang ong la jaba jo upra hakasau tarik hakasan tarik ngakular ong ngan mi na yina dun pachim step hadu ka prabaji men hendai ketupat ngan la thik ku mengakular ngasap si kawai man ong bun passenger bangakit hendai ni sukuli don uwai social media ma ngido namat nga kuli akong long em bangin kili pi bangin ding video yong en bangin le rai don pat yong en ngim tre bangin jumelin kata kadau ngimla banle hadu ku mengakular hendai bun sen ngaju ong nga karpat kum dai bar ong mei to set samha please kren ya kani knam ngin la ban pelat ya kani channel jongi ende gyong en nakta dau don ro kitu ki pakwa ban chong kalibat nga ende kimlat nga hatu kasmi nga ndala ku to por kilat nga gyong ani maker masinga bundut maklam ya bani chong itu kali jong pi tomang ngelek kum no aba kapor janga gala ku bangan kular pi oh kecing keren jong pi bos ngau tunat syama pi ong badon kecing kam don kecing do nong mis ngau tho ba pin chu kit baro si singi galong kecing do nong bokra honre badon kecing ni kemen sem te ba ker ka ka kubor go ba pi don ban ong ha ka ni kechan men ha kecing ye dei bat ka parti VPP kene ka kubor ngan ai sa chai ba rengki sengkon komi MP jongi ni la penjob ha unusnem ar kosau achwa finlet ka Delhi knam pinyasat nak benta jongi uduk urangli mat kaweru pinyasat nak benta ka ILP nak benta kuma ong presiden ramba jongi ba arden kebanakong ide ka ID bat ka CBI kuma pikular nang ne napo kawon songsit hadu hang teru ndak la poi pede bania sat om de ba phin ban kan ran din om de ban sha thit
kino ke parti simla rai kumarai presiden ramba jonge. Kemarakan mau. Om de ban klet yang uduk barang li. Kublai sibun.